O le paia le atua. E mana tua pea e lem whainto e ngalo. Ia mātou wha whiloa iatu mau wholo whaatu. Whaafteitele e lona talia o le whaatala ula e taitaia le tātou sauninga le nei. Ngā luenga te tele o lo FAAGASOLO pea e le MAE'A ma wa iai fo i SELENI e FAAMAE'A ai. Mua o atina e te tele al malo. O le whaawawina o le toe whaaleleia o le awala mai malua e malai waalele i whaleolo e whaatupe i tupe foa mai le whaletupe o le lalolangi. Lua o awala whaalava Cross Island Road mai tanu ngā manono e ngā iatu isi umu whaatupe i tupe foa i mai whale tupe o Asia. Tolu o le whaawawina o talivai te tele mo le poipoinga o le apo vai singano e whaatupe i tupe foa i mai le Green Climate Fund. Awala whaalava i savai mai le awala si mai mali rio sa malai ulu angai mai i fosi sa fotu la fai e whaatupe e le malo sa moto i titi MAE'A. 5. Awala lau papasima o mea fau i le lata e whaatupe tupe foa i mai i le Green Climate Fund. Whapea fo i ma awala lau papa si ma o mea fau i a whenga o lano masapali. E whaatupe e tupe foa i mai i whatupe lalolangi ma Australia. Ono, a wala ngā lue matani ngā lua nisi o nuu o lo FAAGASOLO pea. 7. Whaletele le nupi wha e le taulanga fau i sa le lolonga o to yiti MAE'A on fau. 8. O le whaletele teu maluai mea sina ana mua sa moa e malifa the Arts and Culture Centre, whatupe e saina. Iwa, FAAMAE'A o le malai tele mo whasausaunga mta whaonga a inga mwhanau i yafiafi, i le ele le fau, i le vā, le whale o le malo o fia me mta awha whamui nāmuni u le lua, ma le sami. Se fulu, FAAMAE'A o le sa tauro te le lava, e fausi mama ua mea i lunga o le maunga o Vaega. A vea o se moli emo o le ava. E ta tai saonga le mu mai ai va te tele anga i mai tutonu o le taulanga vaa. Ai o se sa taura fo i e whailo ai. Ia i lato uma o le lalolangi e malanga mai Samoa o Samoa o le atunu kerisiano e suru whai le sa tauro mo le whaola tanga o nganga o tātou tangata umba. Sifultasi, fausia o le whale fau, o le whale sue lea o le srausi nā whanua. Mo le ngausia o loa SS le tūlanga lua, mo maketi whafo e pei o nei ai, vaila au e whaamamai 5, sanitizers, o awa malosi e pei o le whisky, e ngausi mai le talo lea ua amata whatau. Whalau mata mai le ulu, suau mo le kukaina o ta mawha, mai le avoka maisi o lo SS, o lea wanga iai le tātou whale su e whasaintisi. Sfululua, FAAMAE'A o le malai wale le fau te e vea le pata, manatua o le leai o se malai wale le tua le motu, na mafuai ia whala vilawe na pā uai tātou wale le lua, na oti ai ma o tātou tangata. O le fausia la waalele lea o lesi to manga lea. Ia soleanga e maise o le tātou te anga i atu
I fesuia inga mawa o le tau. Sifuru tolu whalautele o la vai I le taulanga ia pia. Whapefoi au wala lau papa sima ua mea mo le saunga le mua le au savavali e meise whanau laiti. Sifuru wha. Whawau o le atina e tele lo whatupe e le Green Climate Fund mo puipuinga mai lolonga amata mai I apo vai o vai singano. Whangasolo atina e tele whatoanga mawhainga whaiva. E au fiai polkalame o le whaatama ia o manu e niu pe on sila fia. Tasi le nei whawhitauli walia e tele mai wa a fiai le fua le lei o tātou niu. Polkalame o le una ia o whatoanga talo mo maketi I whafo. O le whatosina mai o no whanga au tū ma le tapena ina o ia mo maketi I whafo. Ua o tō sila fia I whasalalaunga al tātou malo o Samoa le tunu pitusili o na taua mene o whangota no le whengo fie. O na whangota mo mai I nei I Samoa. E avena atuai ia I whafo a o lo mawai ma le ano o ngā luenga whai o le tātou watunu mo tātou whanau. Pea whai si tia le tātou mawhausia le wafu lea I vaiusu. O lona wenga e matua tele waa o le a Whea Samoa. E meise ia waa whangota ma waa tele te uloa e a Whea Samoa. Ma waa soa tuai o loa mai Samoa nei. O le una io ati na e o moa ma fua moa. Ina ia maue Samoa o loa nei e leto e o maia mai fafo. Wa iai le mawhai e tātou tangata o lo whaia lato la fumoa e mwhaiai o na lato whaia mea ia I le teime nei. O le fsoswani e tu inatu I lalo o ati nae o le safrom e una iai ati nae whatoanga mwhainga whai whatupe le whale tupe o le lalolangi. Polkalame una iai ati nae o whatoanga. O lo whatino o le whale tupe o ati nae o Samoa. Mo pisinisi la iti whapea ati nae o tūpulanga talavou. Whapefo I matina ua whiso sani mai iai paanga a Samoa. O ati nae tau a onga. Whawawina whiso sani mo a onga mata. Whapefo I polkalame mo mia mo whanau. Whato a mata leo langa o ina. Whawau le fausia o whalaonga I whatupe le malo. Whapef so sani me le malo Japani ato ai ma le whatotonga ina o whalaonga e isi o tātou paanga. Whatupula ia pēr le sitia o so sani tu sao lea wo I le 12 miliona tala mo a onga tu maoti whapefo ia onga e kalesia. Whamalosia le tula fono le lofa e saunia mauna iai tui puipuia mo whanau uma e le tutongia. Whapopoina o isi polkalame e ese mai a onga e pe o talonga musika o tawino o isi ngangana. Whapemata upu lautele. E whalautele ia wanoa mo se lumanai manuia o whanau o Samoa. Si tia polkalame maunanga. Ale Universite o Samoa. Mo whanau le atunu o wā le sila mamau. I le whaawawina ai o a onga wha Universite. I tonu lava o le tātou atunu. Ona wa amata on whaiti avano wha scholarship mai a tātou paanga. I nei vai taimi o wha ma malamawa e o whewhesuia inga o le tau. Whamu mo pere tūlanga ia o onga I le ngata I le si tia ai tupe whaanganga. Mo le vaenga o onga ai o loo whaawawa I pēr. Scholarship mo I lantou o loo I polkalame whawhaia onga a le Universite o Samoa tau o tele polkalame nei. Mo le o tawina o whaia onga I mata upu SS. Mo tātou a onga I tua. Samoa saunga le mo mai mai pipisi pe mala natura. E fatu mau le malu pui o le atunu mai so se mala. E au fiai mai ma fianga o le tau.
O lo maulunga I tāpenanga ma ave ia I le whaamuamua le tātou malo e ala. Iana por kalame matina o lo whaatino ina nei. O lo o whaawau pēa o na whaatino ngāo yo inga tala whengai. E tau fiai le a fia o le tātou atunuu mai whaamai pipisi o le COVID suiva. O le atau nu mai ulua I tui pui puia, fix suiva fe. E le whaeunga le masina neo mati. Ma mata whanga solo I lo tuinga e tusa le fuafuanga. Ua mai an whataatia mo le whaasolonga o tui nei. The National Vaccines Deployment Plan. Ua mata whanga solo foi tāpenanga whai. Mo le whausia lo se no whanga whapitoa. E whaanofo e sea ma tonga whitia I mai pipisi. E pei o le misela ma le COVID. Ina ia tu mau pēr le malu pui pui o sa mo I temiuma. O le atau nu mai fo I le masina o topa ni unite se sulmaltasi. O no fuanga whapitoa negative pressure units o se sani mo latou e mai sela. Ua ato toa le whaato tonga ina I lalo sani al malo Japani. O se vaenga le whaatinonga o lana Indo-Pacific Strategy mo le tūlangi le nei ma Samoa. O whausanga o ati na TETELE whapea. So se poloketi o whaatino el malo mana paanga ua amata whamalo sia ai whausanga ananga tā whapitoa. E mawhai o na tali atuai ia fianga tūngā o mala whanatura. Ma pui pui ai le soi fua tātou tangata I teimi umba. Si tia o wano whainga luenga. O loo whaapopo pēa wano whainga luenga. Whaavai teimi New Zealand, Australia. Ia, maolo o whaawau pēa wheutunga ina al tātou malo, ma malo New Zealand, ma Australia. Mō ni isi awa noa whaopopo. Mō tātou tangata whapea tau mwhainga e te tala tuai. I isi au onanga au fiai, isi matata ese. E peo le tau singa o tangata mātutua. Whesota inga tau teknolosi. Maisi ngā luenga e maua lunga tutongi. Ua sitia fo I awa noa. Mō lii matamai te seila mai Samoa. Ma o loo tuli matai whiutanga ina. Ma tālu sanga maisi company. Company waa mo le si tia atili o awa noa ngā luenga whaseila mō tātou whanau. O loo tu maufo I le ave o wha mua al malo. E lango tama whanau mo awa noa I tā longa. Malo te pena foli tātou malo I whatau nu isi tā longa whaavau malo I samo nei. I se teimi la te mai o nei tau sanga pe a tafi sea le koviti. Ma to e te tala I whainga malanga I tūlanga masani. O se so sani mo I la tau o whaiati na e tau turisi. Whesota inga whane o na pō. Wa whangai na nei whesota inga tau interneti a li ma te mai tai fo mai. Whaoto ai au unanga I whale mai tuatu o pia. Whapea whesota inga mo mia vave male au whenga luenga. Tu maupea le una ia mtanga luenga a onga. Le whaonga whesota inga whane o na pō I so se teimi e mo o miai. Ai mai se pea tāpu nia onga I vai tau umi. Ona whamai o ngaonga manisi tūlanga le maarofia I le lumanai. Mō te maiti whaskola sipi. Wa le to me fai o na fo yatu. E faa awawina a lato wa a onga. Ia tunu sa iai wa faa ngai na nei. A wala fa teknolosi so ta iai ma lato fa ya onga ina I fai on fa uma a lato por kalame o a onga. Ala fa wa fo to me finga malo e si tia maulungai le tūlanga so ta inga le ngata ina e tau ngofie mawale o nanga I teimi uma. Ai mawhai ona whao ngā o se mea whai ngā luenga. E ngā lulue wawāna rata I sa moa maana paanga I si tia ai le te mau ainga. I ngā luenga tau I le wā I whafo. Ma whiwhata wa inga ua whaatino ni ofisa fōu e lua whawao malo. I le laumua o suva ma sineva. Whapefo I le whatuina
o le ofisa mua Peretania i Samo nei. Ua whamaunea fo i le whatuina i Samo ofisa, ma whatawainga i lalo o whinga whawae tau whatawainga i o le Petesa Plus. Whatupe malo New Zealand Australia te nane le ofisa tūtu tonu mo le atinae o Ta'alonga mo le Pasifika o se polkalame fou a Australia whapere le ofisa mo le whala Potonga a tai o malo o le atu Polynesia. O le paia le atua, e mana tua pea e le mwhainto ngalo. Ia mātou whaafiloa iatu mau wholofa atu. TETELE i lona talia o le whatala ula e taita ia le tātou sauninga le nei.